Dobar dan. Se znaje, site znaje. Na restoran Caigino site tanjiri, site risetture so espresse. Prave v momento na baza sto porača naši gosti. Restoran Caigino è prvo italijanski restoran v Skopje. Naši tortellini, naši ravioli, naši tagliatelli, naši gnocchi, sve je praveno svežo v momentu, svaki dan. Vidite kako se pravi? To je praveno od specialisti, od naši kuvari. Oni so spremeni da pravi perfekcija na ovi tipi na testenini. Сега oni pravi tortellini. Da se znaje, testo, tenko testo se pravi so semola di grano duro i so sveži jajca svaki dan. Сега ќе ви каже нешто од наша тајна. Например, полнето за тортелини со месо се прави со бифтеке и со вешалица. И нешто друго ароми ке е наша тајна. И сега, што спремимо порано, се спрема тањири. Се кува definitivno i se pravi tanjiri so tortellini so ragù. Se kuva na voda 5 minuti, se stopli ragù, šta je praveno porano, dosta. Ragù, вие знаете што е. Се прави со мелено месо, со ароми, кромите и други ароми. Се стави polpa di pomodoro, cioè domati, polpa od domati. I se kuva minimo 3 sasate treba da se sprema jedno dobro ragù. I сега со добро рагу ние ќе кувamo наши тортелини ста со спремени порано, ручно правени тук.